Yeah, so again, I'm wondering, I said, why? I prize, I said, Lali, living Mali, any occupied the Holy Spirit. Yeah, 8 for we Lord's names, to live by Sagasati. So it's a hopeless value, I'm not saying. So you chat legate, no, Mama, too much, the Rev Tuma, and ordained is an ordained pastor of AFM of SA. We founder of churches called the United Denominations, Ungumkhali, Pamabandla, United Denominations, Ukwai co-pastor, a Christian family, Paya Kwelabandla Nugulo, Ukwai co-umfundiso Nwekisayo, Ungumvangeli, and the founder of Trumpet of Grace Ministries, Ministry of Vangelo, ibizwa ngoba i-Trumpet of Grace akabe ku-reverend kuba ngu-evangelist PP. Uba kwayi-founder ye-True Vine Society for Universities, so uphinde abe namabandla awaqala phaa ezi-universities. So i-ministry le yakhe nguyokuministarisha kwi-universities ibizwa ngoba yi-True Vine Society. Until niyazi lezi universities kuba khona societies. Yeah, no society nazi. SEO no one, so you will have catch for. Then Ukwai life coach and author, and you know the life coach as I created. Uba coach wa ibomi kina sikufunda ngenu uma afuna coach. Coach as coach asithi yakusebenzela wena awusiyeke nathi sizenzele mistakes. Come ngezofuna ukusizela nokuthandazela. So balekile kwabe khona abantu abacoach abantu ngelife ingakuba abafana bangachali uyashumayela xa ungachali xa ucoach ya ungavule ushada nenja ayikayima week so coach life coach mfonele nje ya then ke ungapha ke ePrinceton Eastern Cape. That is none other than the Reverend PP Sengane. And I've discovered that abantu abavale izingoma abantu bayayijonge nje hambe noqwayito yabantu
ngabantu ababephefumulelwa nguThixo babhale. Babengavali kuba kurhalela ukubhala. Babebenemphefumulelo. That is why ezingabona kucula into enjani soze ungathindeli. Alazi uba ndimndodwana kodwa uba kwahlatyelelwa ihymn idlula noba kuvaleka kanjani iveliye enhliziyweni. That is why ingumuntu we-hymns. Ndiniculele ihymn apha phezolo enowazoyicula ngazo bona uba ethi le hymn ndinika amehlo ndikhangele phezulu ezulwini. Nasiyilungu sakhospitanya ngokwenda esithi abanye bathi enkosini thina abantu bahamba amaculo bajonga amaculo nomntu wayibhali original songs ukhangela phi phezulu ezulwini ubona abangcwele bevuya enkosini ngokuya babesemhlabeni babelila iinyembezi bebandezelwa zizilingo umlingi lo engaphezi. Ngoku ndibona seboyisile ngabuza uba kunganina batsho bathi obefile owayetheni efelathini. Yabona athi ke ngoxa iqhubeka makadunyiswe ke umkhokheli nanomzekelo wakhe ungasweleki mlandeli wasekhondweni lakhe. Kodwa istanza before that one sesisithi ke ngoku babona inyathelo lakhe libheka ebomini. Babe sebehamba bemkhondweni wakhe bayophumla khona ezulwini. Awubona le ngoma uhlala phansi imane ngoba lo muntu ebhala le ngoma inene wayenemphefumulelo inoba ngihambe ndiyicula asingayiculi kodwa nje sizonke ndinika amehlo
lesiphilayo akuyo impilo ya confusion. Ukhona umuntu esilandelayo nomkhombandlela. Impilo lesiphilayo. Okuba lempilo ibifuthuza. Thina nto zohle ngale lesingekho apha. Kodwa ithathe cha. Lempilo esiphilayo bayibhekayo. Le ngoma yayistrong ngemihla yoGeorge Sonca. Apostle. Le ngoma le. Yongaquli nje. Kuba noba bebebandezelwa zizilili. Umlindi engaphezi. Akajikanga amehlo wabo ukujonga. Umkhombandlela. Siyevana abazalwane bami. Nalamazwi. Botane ebusuku. Amen. Bawumengameli uthi nosisi mama ndisabe njengamuntu wonke. Inkosi mayisigcinele wena. Ngemkazo ninwele kodwa ungakhawulezi uhamba. Ungakhawulezi uhamba. Ngaveza ninwele ayikho. Ikhona imini yokugqibela labasana. Angeke kanti ixesha lingeke kanti enough. Mazihambe inwele kodwa ungakhawulezi uhamba. Ngenxa yentambiso somandla ekuphayo yona yokukhokhela. Kuba umuntu ohamba engenamkhokheli uyabonakala. Nokuba ugqotyiwe xa engenamkhokheli, aloku ningakhohlwa isihloko sale conference, the Holy Spirit awardbanda. Ngoba nasempilweni nje ube nomkhokheli, ube nomongameli, ngoba ibandla lingenamongameli alizuyalawo. Ilapha eBhayibhelini lento le. Umongameli wonyulwa nguMoya Oyingcwele. Ungasiwongameli umhlambi lo kaThixo. Uthi ke hlobo kandifihlele wena ukhokhele nomhlambi kaThixo kwelicala. Nosisi siyabulisa. Umama Malungweni xa kwasa ivesi yakho bendikunikile. Nikhumbula ivesi bendinika ngayo umhlaba ngayo. Izihlabo zasemini. Umuntu omdala kadelela. Ifundeni ngenkosi. Imizekeliso 2020 umuntu odelela umuntu omdala nansi lezomehlela. Kamile kushumayela. Into nje ngashona bembuzo umusa oqinile wayifundisa nje ngathi umbuliso wonke ngiyashumayela. Umbuliso wami qinile. Fundani ihlabo zikamama. Siyayivana conference. Yayisonga. Umuntu othuka uyise nonina ubomi bakhe busuka buthi pam njengesibane esicime kwisithokotoko sobumnyama. Umuntu otheni Othuka uyise nonina. wenzeka ntoni isibane sakhe? Ubomi bakhe busuka buthi pam njengesibane esicime kwisithokotoko sobumnyama. Umuntu othuka uyise nonina impilo yakhe isithi bam. Kusho ukuthi ilayitile. Ayiveli phambili vele iqinile. Impilo yalokhu very bright. Impilo yalokhu. Kodwa waqala wathuka uyise nonina. Iveli impilo yakhe phambili. Njengesibane sicile. Kodwa manje ufuna umali ngazi isibane. Lokhala intombi ufuna ngazi isibane khona ngoku. Lokho ukhanya nje ngabethe isibane. Uvele into ukhala ngento ukhala entunga. Ngoba awubona ubethwa ngubani. Impilo yomuntu odelela umuntu omdala. Isuke ivele impilo ize kakuhle ikhanya ivele ipha. Zizinto lezi noba uzikholelwa zizokwenzeka. I always say but I say believe what we call and ikholwa imanje bayibhayibheli yenzeka. Asophansi ugeneral phansi. Ibhayibheli ungayibhelieve kuba sokumzalana. Uyibhelieve ngoba kwanto eyibhalileyo izonzeka. Noma ngathi ayithi ibamba olinga lento ngicela la ugele into ndakuzobona. Impilo yakho vele ibamba uzwa utheni waphela ngokukhala zezela kuhle esaze ngokusenzela kanti umuntu uyadelela. Ngiyakunika sesibili isitori sifundeni. Lesibili into vele imphezulu bambalwa. Esenye ko iyouth la kuba umtsha ubufuna sigcina isibani sakho. Vele ubaleke empedele umuntu omdala. Umuntu omdala abaliwa
uyabaleka mphepha nje mthini into omdala awenzeli yena wenzela wena umuntu omdala uright nobe wrong wrong ngoba wrong wena kodwa uright basala bamjoba akekho into bazibani lo mdala baba kodwa kuwe uma wrong into omdala kodwa uright obviously izama ukuthi xa uzabe usuzanga uzama unyana uyamfundisa ngecala uphepha le ndawo yokubana naye because uzoyisa uyoyisa ngomdala mphephe sithi isihlabo sokuqala umuntu otheni fundamental reference 2020 isebenzisa 2020 there's value conference alors je n'ai pas de minya bossa no ba da o ga ni o bossa dizena Umuntu othuka uyise nonina. oyikhwaza Umuntu othuka uyise nonina ubomi bakhe busuka buthi pambo. umuntu othuka uyise nonina ubongavese ukuthi Buthi pambo. uthi pam ya Njengesibane esicime kwisithokotoko sobumnyama. ungabona aphathaphathe ngoba jamela aphathaphathe akazi nokuyaphi futhi nokugcotshiwe nobona indambiso aphathaphathe obekho umuntu nesiphiwo kodwa uthene phathaphathe wawugalagana monasteri uthube uyise nonina ngoyibaza isecwa kaloku isibani into eyenza uba ubone uba uyaphi Nike nibona umuntu onamandla kodwa engayindawo unamandla kodwa uthene ngayikwandawo kanti apha ethwale indawo nje kuphela Stofu sesibini nasi imizekeliso bale 30 verse 17. verse 17 nasi sesibini Amehlo omuntu ophoxisa ngoyise nocekisa ukuthobela unina uyakukholwa ngamahlungulu anwamzwe ngamakhalana. Awuphele oyisaphi phansi nje ufela oyisamvangeli esasisekudala izawunikeza yini ku-96 umhlaba phansi izanana wayesemntwana njebalananazani mazi nathi udade wabo uthoti irhabele labo lena nazi ngoba yes amehlo omuntu ophoxisa ngoyise nocokisa ukuthobela unina ayakukholwa ngamahlungulu akamze ngamakhalanga. amehlo alo muntu ohlupha ophoxisa ngoyise noma ngunina uve ufika ihlungulu kuqala likhupha amehlo la lingawahli hayi njengoba lidla inyama lifike qhwaqhwa wakhupha amehlo la lihambe nawe likhangela utshomi wakhe likhalanga liqalanga lize ne-fresh meat akho yamehlo umuntu ocekisa uyisa nangamantshontsho kuthiwa awanqwamze kusho ukuthi akawahli nje awanqwamza amehlo alo ophoxisa ngoyise nonina bathineja young people iqaphele indaba nje amehlo wena uhamba nezinyoni ngoba ujamile ube ngathi awujamanga kanti inkosi ithubelekisa uba amakhalanga asipeli spiritual ravens zizokhupha amehlo la kanti amehlo abanqwamzwa lihlungulu mudala uhamba nje wena ujamile kanti awusenamehlo ngenxa yokucekisa udelela utatakho noma ma ungamthobeli. And this does not just happen enyameni kuphela nasemoyeni nje le ungalumki kakhulu ngesiphiwo kanti awumameli uyoba ngathi usisigungu awuthwasanga kakuhle kanti ngiyibona ibhile zakhala iphelelise uthiwa sisigungu apha emabondweni ngoba unazo insimbi kodwa ungaxensa umshola akawuboni ungaxensa umshola akawuboni iyenzela nasecanolo uyaxenza kodwa umshola akawuboni iproblem bethendele indawo yigqibile befundisa bonke abakhona futhi ngiyanibona nakawudede ulela nisaqhuba ngalamandla ewe
wonke abafundisi abakhulu otata nomama youth utshintsha nabaSolomon abazokuthathela ukuthi wadima nawo ukhona uSunday school siyabulisa ngegama likaKristu Yesu ngibulisa nomthetho wazali bami ekhaba lenkosi inkonzo liyabulisa amen ithembiso liqinile ubuliso wabuqinile niwutholile ngejofu umuntu ohlupha nje umbonzele vese yena wena kukhiyani ishokoza ayawukho isikoza sithabafaka iliso elingulela uyise lidele ukumlulamela unina ayakulikhupha abahlungulu asemlanjeni alidle amatholo ekhalanga Amba namahlungulu asekhaya asekhaya akhohlwa ngedala lokho isikhethe namahlungulu uthola la ubani nje awakhuba masivaleni bazali bami namhlanje ngevesi John chapter 16 from verse 7 to 15. Onya kuphele nje uma Efese 1 verse 13. Then I'm going to close I think on Roma 3:26. Open John chapter 16 from verse 7 to 15. Let's go. Verse 7. Ndilixelela inyaniso kulilungelo ukuba ndimke kuba ndingemkanga umthetheleli akayikuza kuni bazalwane bam ndiyaphinda nizibambe into ezithethethe ndini umoya ongcwele uze njengobani ngomthetheleli ndiyaphinda umoya ongcwele uze njengabani siyathanda ungayibhilivi into ethethwa iBhayibhile sibhilive lesiyivayo umoya ongcwele uthi umoya ongcwele uze njenge-advocate his primary work emhlabeni umoya ongcwele kuba ngumncedi is a helper xa ujonga uhelper no-advocate into enye kahle kahle ngoba igqwetha lizanti lizokunceda kwakuphela umsebenzi walibhodi uyini alike lize xa ungenayo ingxaki alike lize igqwetha xa ungena weakness uYesu sithande ngale ndlela into yokuba xa ehamba ngasishiyanga singenamuntu. That is why your confidence should rise. Ukuba njengoba ndibona nje andihambi ndiqaqhuza ndinomthetheleli. Akakuthetheleli nje ezintweni ezibona kuphela kukhona the inner weaknesses. Ukwehlula kwalapha ngaphakathi ngokuba ungakwazi ukukhonza usomandla ngalendlela afuneka akhonzwe ngayo. Umoya uzokwenza ube able ukukhonza uThixo ngalendlela uThixo amele ukhonzwa ngayo. Yihwele ndithi akekho umzalwane osindisiweyo ongenokwazi ukuyenza yonke into ethethwe nguThixo noba inzima kangakanani na. Akekho umuntu ongathi lapha hayi na lena yabona phela iyenyukela ngeke ndikwazi ukuyenza. Kakade ubekwazi ngeke ukwazi ukwenza nenye into endithethe kuba zonke into endithethele zinzima zonke emntwini wenyama. Hayi bazalwane bami lazi ba iBhayibheli ilula ukuyenza. Sidinga ukuthetha apha ngeshumi nje kuphela ishumi nje kuphela. Uyazi kubenziwa ngani ngoma roze ndisikuphe Nkosi yami. Nyani ngenyama sozo sikhuphe. Kodwa awunomthetheleli ayikho into engekho provision yayo. Thixo uzakwenza ube able ngomoya oyingcwele. Yeke ndihambe kuze ndithile umthetheleli ndimkhubeleze phakathi kwenu azonitethelela making you able to do lento engenekwazi ukuyenza. Qhubeka mntana. Efikile ke uyakulohlola ihlabathi lidane ngenxa yesono nangenxa yokulungisa nangenxa yomgwebo. Eyesibili into akekho umuntu ongahlala esonweni esindisiwe ahlala athi ngikwazi ukusiyeke sasiyeke. Akho kwasono ngangasiyeki. Kuba umthethelelo ukwenza ube namandla ukuthi hayi usono.
ngoba usohlwaya isono ubone uba le nto bendiyithanda kanti ulonyanya ngoku awuyonyanya ubufuna uyonyanya yonyanywa ngulo mthethelile ngawo phakathi kwakho. Ngoba kumntu angahlala apha athi isono mna ngeke ndikwazi uziyeka mna inesishukela waso awumayi hayi weli ngoku ngondikholwa iyaphela i-5 years usamentweni enye. Heyi xa seyifikile ufuna sohlwaye isono ulile wedwa uziguqukele phandle ungevanga nevesi ecaweni. Amen. Ngiyabona abazamani njani banijolile zabangavalile ngiyabona njani. Isono nami into enye. Amavalo akhona bayazi isono nevalela into enye. Bishop. That's right. Uma nindoda simavalele nje uqonda isono nayo. Wewe. Wakuhle umthetheli. Usohlwaya isono likhawula ivalela. Ubona isono sipha ivalela lokwelicala. Kwenzeke kanjani umsebenzi kaMoya Ongcwele. Uyasohlwaya isono sithi sasohlwayeke sibaleke. Akho mntu ongahlala apha le ndibambile thina 10 years ayiphumule kuyaphumuleka. Ungumncedi wokunceda abangakwazi ukuziphumula. Jesus. Amen. Ngokuhlwaya isono asohlwaya abangafani sohlwayeke sidane futhi isono. Thetheli. Ayikho mhlawumbe soze phume ezonweni khona izono zaziwazi ekhaya ayikho le nto. Xa usindisiwe uyaphuma uthi gqileke. Uzethuke nawe ndiphume kanjani? Ukuqondile umesiko into ngeke ukwazi ukuziphumela. Mandithumele uMoya Ongcwele ozokwenza ube able. Come out of sin. Glory to Jesus. Ibandla eli lizawuhlanzeka. Lihlanzwa nguMoya Ongcwele uphuma umoya omdaka. Umoya Ongcwele ezohlwayela izono. Ngoba ihlabathi ekulohlwa lithi nqa. Ihlabathi. Maka uthetha ngehlabathi abathetha ngewele. Leni ibonayo. Thetha ngawena. Umuntu ulihlabathi abangabathi. The way you think, the way you do things uzenza njengezwe. Ayefika umuntu ufika ali-convict ngizonika ipozi egqileni zonke ibona hayi umntu iqoleni ngepolisi. Ufika ihlabathi alohlwa bomba yemadodana ngani ngani nje. Hayi manje ishoba zama ukhona before and after ndiyazibona. Hayi manje bayinto leyo lapha ndishumayela nabazali bami ayonto yakho. Into yakho mna nomuntu wesono. Bishop. Khona lezo zami zayo lento ndithethayo nona. Yazenzisa nje. Ungabheka phansi uyazazi nawe wena ngesono into engahlukanisi. Into edalwa ngokuqhawule hey sebenzi kaMthetheli. Uyasohlwaya isono. Yaloyika le ntshumayelo engenamoya. Ayincedi kwakuthi iba mandi nje. Ikushiye ulidada uzihambela nje. Hey. Ubungene uhamba naso siphume sesifaka imakeup. Usibona isono ungene naso endaweni kuba sawuhlanjwa ukuthi umobayi sisesafana ihuji. Asisihle isono nje baningene kule cawa sisesaqhebezela. Kodwa bakufika uMoya Ongcwele into adlawuyenza. Uzoqhama ngesabhobho isono ngalohlwa ihlabathi lithi sa. He has come to convict the world. Ukuba ngumuntu we-conviction awungumuntu wamthekethiswa ngumuntu we-conviction. Njengathethi isimanga lathi nabantwana bona nasoze ndawo noba maybe imini liwelani. Khona. Hayi something lapha khona u-advocate. Kaloku xa ndisiwe uyandinceda ndifundule kule ndawo ndifuna kuyo. Kaloku umsebenzi wabo uphakamisa abawayo. Ngokuphakamisa abawiki abenzi babe strong hayi ngamandla wabo kodwa ngamandla wakhe because he is God ohlala nabantu. Uwena uyabike ikhona indawo ngafike kuyo wengcono leziphumo. Iproblem asimazi lokwenza noMoya Ongcwele. That is why sivele silale ngoba
inene kuyawufuneka uze nekhathapile uze livuke kule ndawo ngale wempilo. Awudingi ikhathapile, udinga umdedele. Umsebenzi wakho uzohlwaya isoko. Sohlwayela. Nkosi yami. Ube thina ukwedla azange abathini manje. Kanti wenza umuntu umsebenzi wakhe he stands for you to make sure uyilento ungafune iyo. Amen. In righteousness ukuba yonke into ayithethileyo uzawuyenza xa ethe uzamthumela uThixo uMngcwele uzamthumela uYesu uzamthumela uMngcwele ngoba ulungisayo xa ethethile akaphinda ayijike akafani nathi esithetha lekusasa sithethileyo xa ethe ndamthumela ulilungisa loo nto he will definitely say and umthumela nangohlebule ndawo uMngcwele ukhona akaxoki moya wenyaniso qhubeka namazi ngenxa yesono ngokuba bengakholwanga kum ya ngenxa yokulungisa ngokuba ndisiya kubawo ize ningabisandibona ya ngenxa yomgwebo ngokuba umphathi weli hlabathi egqityiwe. and okwesibini umphathi welihlabathi uselegwetyiwe bafowethu silwa nento esevele igwetyiwe. Umphathi welihlabathi usenjani? Ibhanti uloyilana usathana bengagwetywanga ngendlela ngeyisebenza mazama futhi esehlula qha usekhona ijudgment phezu kwakhe ikholo alehlulwa nguSathane. Uzathula yakuzatana he's already judged. Into yakhe iphelile. Ugqushalaza nje ke ngomsila wakhe kuba unawo andazi amuhle kodwa uyazigqushalazela bona he's already judged. Continue. Ndisenezinto ezininzi zokuthetha kuni kodwa andinako ukuzithwala ongoku. Dinento ezininzi endifuna ukuzithetha kuni kodwa amandla lento alinawo. Ubusazi into ezininzi ngaJehova nje ngenza umsebenzi akululanga ukwazi ukuzithwalela. Not at all. Siyalibaleka ezinye ungazi kodwa uMngcwele wakufika qhubeka mntana. Xa ethe wafika yena umoya wenyaniso uyakunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Xa ethe wafika is going to lead you to all the truth. UMngcwele kaloku umkhombandlela ngumkhokheli uzawusiqoqa sikhokhele kuyo yonke into eyinyani. That is why xa ungumzali ululuweva amanga nobevakala bathi inyani. Amen. UMngcwele usanda kule ndawo kuyinyani ngoba ngumsebenzi wakho ukusikhokhela kuyo yonke inyaniso. That is why noko xa usomza noko ufuna ukuthetha nyani iyaziphumela. UMngcwele lo wenziwa uthethe yonke inyaniso futhi ukhokhelele kuyo yonke inyaniso. Amen. Ignorance never leaves when the Holy Spirit comes. Ukungazi kuphuma ngefestile xa seyifika uMngcwele. Ngoba uMngcwele wenza sure ubonisa kuyo yonke inyani ukuthi kwayifunayo. Qhubezela. Uyakunikhokelela kuyo yonke inyaniso kunongayi kuthetha okuphuma kuye. Yes. Uyakuthetha izinto athe waziva andibikele izinto ezizayo. Namthatha zonke into akwaziva anibikele nezizayo. Ngike ndathi apha kwayikholwa elingazi into ezayo lisengxakini. Ndiyalisola uba uMngcwele lo ngathi akasebenzi nawo mhlawumbi. Ngoba uMngcwele ukhokhela uyalikhokhela abe senixela nezinto ezinjani Ezizayo. asethuswa into yonke lethi. Yonke into esibona yenzeka emhlabeni sesiyayazi wayethethile. That is why lento hlelo ngathi khona inyaniso entsha oyitholayo andiqonda kwa umoya. Okay. Intoni wethusa kwavela abaprofeti bokuxoxa uthuswa yini umdlini I'm trying to be as low as possible. Ukhona abantu abayozenza amakhola bengemakholwa into entsha leyo. Not at all. Kodwa kuyakwazi ukuyibhala ungayi-understand uMngcwele apha kwakafunction kakuhle. Kodwa uMngcwele uyawuxela ngezinto ezinjani. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy?
Prophesy. Yabantu abothu asiphelelanga kuya prophet. Kusekhona indawo esaya kuyo. Sisiprofethi esidisithethayo. Ngoba xa sifuna noma sibe surprised khona indawo esibeka kuyo. Indaba yethu ayiphelelanga kulo mhlaba. Khona kusiyophinde sifike khona. Glory to Jesus. Umoya uzosikhokhela usibeka kule ndawo ezayo ngoba umsebenzi wakhe ukusixelela phinda sithwala ayosibeka kule ndawo esihlelele ngayo. Kuzwa yintoni le ngoku? And futhi ke kulo mhlaba awuzohamba lula ukhona amagingqigingqi kodwa ungesazi lo I am with you always. Ningoyiki ndinani mihla yonke noba ninyuka inzalo. Dinani noba nitshona phansi emaxhaphosini ndinani noba nihamba kwi-gravel road itharodo kwesikhashana igravel emva kwaloko ningayoyiki xa nibona igravel yazini ndizawuhamba nani khona kule gravel xa ninyuka iintaba ndihamba nani emyeni kwezo ntaba xa ningena emaxhaphosini ndizawungena nani ngoba kaloku mna I will never forsake you. Andibashiya abantu. Lelo vele xa utshona phansi othuka ngathi uthele uyovele khapha ezantsi uJehova uhamba nathi emixawuleni uhamba nathi ezimodorheni. Sanibothuka ezawulivele lezinto kodwa ningoyiki ndinani. Yo. Sezingabongelelo. Hawu xa ndibona izilingo nokuhlaselwa ndiyazihlekela nje osekunjani. Kodwa khona into eyi-one endiyaziyo. Unami wena. Unami wena. Unami wena. Unami wena nalapha ezantsi. Xa unyukela ndiyazi ngizoyinqoba le ntaba. Unami wena lapha entabeni. Ngifuna ndithethe njengoDavid athi ngoba ndihambe emfuleni kwethusi lokufa andikoyika bubi ngoba unami wena intonga yakho nomsilo wakho iyandithuthuzela. Phalipha sinjalo ngoba sihamba emfuleni wethusi lokufa ngokuba ungathi kufa kuphezulu amafestileni akho nto siyoyikayo umoya uzolinathi. Ayigqiba le ndawo ngathi ama-Efese 1:13. Let's go. Funda. Wena ohleli sesibandini. 1:13. Enitheni kuye nani nakuliva ilizwi lenyaniso. Indaba ezilungileyo zokusindiswa kwenu. Enithena ukukholwa nokukholwa kuye. Naqina naqiniselwa ngaye umoya oyingcwele wedinga. Osinyaniso selifa lethu. Ukuthi ekugqibelele ukukhululeka kwenhlawulelo kwabo bazinqobo kuye. Yes. Ukuba kudunyiswe usuku lwakhe. Thank you. Wayifunde ngenyuhumusha. Nani-ke nimanywe noKristu nje nizivile indaba ezimnandi. Yes. Ezichaza ngenyaniso yosindiso. Nazamkela. Engoko uThixo waniphawula ngomoya oyingcwele. Nansi into umoya oyingcwele xa seyifika ufika niphawule. Njengoba sihamba nje sinophawu. Wesinophawu njengoba sive indaba xa seyifika umoya oyingcwele ufika uphawule. Meaning which bazalwane bami into esenza sibe different. Impilo yethu ilawulwe nguye singabanophawu. Amen. Siphawula ngantoni? Ngomoya oyingcwele. That is why awukwazi ukusindiswa ube ngathi awusindiswanga. Umoya oyingcwele wenza sure ukunika itshwina. Nisibona nje siphawulile. Ndihamba nje ndingumuntu ophawu. Umuntu ophawu ke nendlela aphila ngayo uphila njengolophawu. Nendlela aziphatha ngayo uziphatha njengophawu. Ngicela ukubuza iimbhokhwe zenenkomo aziphawuleza la? Why are we power? Because very number.
Why is very number is up? Senzeba zehluke phi kwezinye. Uthi noba seziliyo usuke uzikhomba zezamezi. Meaning which uthetha ownership. Umondwele uyaphela sigarantayo basiya owno. Uthi uPaula ngaye athi bandisithathe. Ngabantu bophawu. That is why sihamba nje singabantu bomuntu. Into edaba benjalo umuntu usithetha uthi ithina kamoya. Siyaonwa thina sizioni bazalwane bami. Siyaonwa and into basoba siyaonwa loluphawu lukaMondi beluphethe. Amen. Therefore umnikazi wethu uyasehlula phakathi kwento zabanye abantu. Asifani noma ngathi siyafana sifani. And lento fanele sinike confidence bathi nabantu bomuntu. Into esibona ngayo loluphawu sihamba. Brothers and sisters, andoyiki ukuqhama nokukhapha phakathi kwezinye impawu. Ukuba mna ndiyazazi bona impilo ngakuye. Ngokuke basithetha limikisi nabanye abantu. Anibona uphawu bandibona mna ndiphawu ngasekhaya. Masohlukene ke abantwana babathona lapha eFlagstaff. Namamoyibele masehlukene eStern Cape, masehlukene eSouth Africa. Singabantu bophawu. Sibona kanjani umoyibele nangu ekhalelwe phezu kwethu. Sibuziphawulele. Singabantu bophawu. Futhi maselo uvukile lophawu. Ikwenza uthuthu sezinye izinto. Bona hayi. Now if nobody attend umekisa kumekiseki igusha yomuntu. Yopa. Ilento samofas no uphayile mbulo etiyelo mbulo ufika indlela okwenza hayi uthi lethuka kanje ngembulo abantu bejithi imbaranje hayi awubilo lenda wangombulo uphawu yana ukuphimile nzele ukuphimile nzuphawu endlela okwenza ngayo noma ungele ngokushayayho hayi uyo balapha uphawu nomfumi into nje azinyanzela phuma kulo mbulo phuma kulo mbulo. There is no way she be your people. No matter what you want to because so that you may be different from the world. Prove it this way. Let the public also think I don't put it this way. Who's the city house and what's the city? In Naguyakancha, no power. We are can't no power. We are can't no power. No power. Let the ones who should have no salanabo. I want to be different what that way. I want to be different what for way. I want to be sure that we show Zako. I want to be sure that I send away. Oh, power and high. Oh, you don't belong anywhere, but you belong to me. Believe that. Masuya masiswe. Masuya kulenda uesafana mafemu. Eska somanda one side. Eska satani wenda ka. Eska tuko kulinda. Eska satani wenda ka. Sina watu wapa. Si Pauli. Come on. Ingaka wana malezi bengi na beso nyama. Auta kapati. Moya wajupelo weza shok. And he has selected his own and sealed right winner. Hallelujah. Number
This one is a sign. Ukuba lento ndilenze yona. Nasekupheleni komhlaba. Awekho manje. Njengoba ndilitshwina nje. Ingathi lay by. Ngathi lo. The Spirit is God's guarantee. The Spirit is what? Is God's guarantee. It's God's what? It's God's guarantee. Yes, that means what? That He will give us the inheritance He promised us. That He will do what? Give us the inheritance. He did what? Nancy sign
I'm going to give the inheritance. Ilifa. Ilesika moyo. Kaloza bam thina asitya balivest nanga bethekela. Isayyo kuba uzosinikeza isithembiso. Ikharati lo moya. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised. Yes. And that He has purchased us to His own people. Ikharati yale usithengile kulo moya. Ikharati yoba sithengile. Ikharati yale moya. Yes, that He has purchased us to His own people. To be what? His own people. Yes. He did this so we will praise and glorify Him. So now, if you read all this, you find that this is going to happen in the resurrection. You know, just about see if I told one way by mine. It's not 10. That's what I'm saying. 10, but I was not so full. He is given to us like an engagement ring as the first installment of what's coming. He is our hope, promise of a future inheritance, which seals us until we have all the redemption's promises and experience complete freedom. All for the supreme glory and honor of our God. But I would say, I don't want to if I find a late by the how may buy the social fee. When you go from the footer, they buy where no flat. Who tell me who's working it up in the show, what the social fee? Who can it deposit by a low car? Only then, I didn't charge a little bit of fun, I did. Younger judge, I get your believer. What is it? Now, what doing it? Got what you what much? I don't want to say, but in our life, we will what is it? More on something. Put me the market. Oh, someone that corners of proposal. Put me. Propose there. This stop nonsense and it's funny. Woman will let it go. Don't eat. Jealousy, how much? Says it how that is the guarantee. Who you mean wait to complete what he has started. Therefore, we rejoice as if we are already there. No, I say, I'm a sinner. No, me anywhere to sing it. Oh, yes. Who's was it? Now, who's in the relief? That is complete. But tomorrow is a sure sign because it's the spirit without measure is forever and forever faithful. And I tell you, in there, who's our yens? The shore. What else can you want to say? You may deny this with my mind. Then don't ask what to the other. How are you to be? The man of number. Now you are sorry, you're not going to. Uba sauti wanu bwana kete umtoka kama nipo ndio hapo falena kwa isa ina hapo ndani kulele le gospel ba mna ingethi into igaranta yaya
hungry of the inheritance. I figure what he has promised he shall fulfill. Because one will not only will eat I will feel it's a sign when in a palatine. I was a the Balen Baba, the rental family, the Holy Frank, the love family. Nanzi kabanti yathandwa umoya wami usebenze ngashoba abanye bamale ukuyekela sanela yekhuphi la ngaphambili imbeke kanje umani wethu imbeke kanje akukho nedoubt kwamandila ngaphandle esifeni ayikho wayinto enjani phakathi sona nanzi deposit yahamba nayo of eternal life nanzi deposit yahamba nayo nanti the end of the promise I'm with it. Masiyambeni bafowethu masiye phambi kwakhe sonke sithiniwe ngoThixo masiyambeni bafowethu elilifa lakapheleli ncam. The day of redemption, he calls the day of redemption. Imini yokubuya kwakhe pheleleyo kuhlangula totally from the world of sin. Sibona ngokwendlela into leyo hayi kulo mnazana kwabo ukhala behla amafutha oqala hayi wawudlala yafaba ngiyakusho utshela mfana kusho awuboni le umuntu umakela wami umuntu ungathatha wazali propose lenye ngiyobona umuntu ngale nathula ngiyazogwena wona ukule alisifanga umuntu wazali propose lenye umuntu wathi nelifa phakathi ngamba ngomhlaba selithwele izinto saphakathi ngibona ngalento yaphakathi lapha phakathi kama ayibona kwena ngamba nje kulekile futhi nafune doubts unangazazi when everything comes to an end empilweni yami ngibona khona in the world that is immaterial ngibona khona selilapha ngaphakathi ideposit yakhona umoya weyithwele isulo umthatho lona liyeza hayi ngibona nje alifane ezintombi nibethula zintombi eziphopoziweyo zithinta neglow ingafanga glycerina uyibona ikhalaza uthena umntwana wasewane glow hayi mfana samavalele ukuthi lo mntwana lo ngathi umpropose zangaphinda zanakuqala she was different wazabona abazali bakhe uthena kesho wabuya so lento hayi nifiki yabuya that is why ikhola elisomba and last but uthena ikhola elithinginthingi uthena untshingintshing ukhoba ongathi awuthenjiswanga uthena zithatha lo mhlaba abebandezelwa sezilingo umlindi engaphezi kodwa nabona sebezuyisile yabusa unganina athi kungabatsho athi kungaye obefile obefela thina brothers and sisters there is no way wasingaba depressed ngendlela depressed and it's no more isipress yasusu wendwele depression ayasusu Thixo because this guarantee and it was a should make you happy imali khona ingekho kuyefana kwethu umsebenzi ukhona ungekho kuyefana izinto zinyukile zehlile is still the same. Once you know this truth you will laugh even when there is nothing to laugh at. Ngibona nje nahambi nazimali zomhlaba kodwa khona inyaniso yefingqabi zomhlaba moya wethu makes me happy. That is why he says this is unto the praise of the living God. Yonke lento isimdumise simpraise ngeSeptember persona simpraise ngale redemption afuna usinika yona simpraise ngalento yensindiso nokuba into zomhlaba zihambe kakuhle is the truth that you must live with.
Look, I'm a demon of frustration, you're frustrated. I'm a demon of stress, you're stressed. I'm a demon of depression, you're depressed. Sinetwa ngono kwesitoza lomhlaba esiphelelwayo. Sinetwa laphelelwayo igama lakhe moyivele is forever. It shall abide with you forever, forever. Ngokwendlela ayephaka nje uThixo ohlala nabantu. If you have God, you have everything. Atuhle kwemhlaba licela kakhulu ungakini Jesu. Uphaka kanjani kimi Jesu? Ukhona moya. Therefore I feel rich. I feel like I'm more than a billionaire. I feel like I have everything that I ever needed. I feel like I don't need it. Utshela ufakanje hlengane. Umoya ohlala kimi. Ungenza ndingaziva noma ndinengxaki. So we don't of your own God. All that what I see is but temporal. Let him know. And you're thinking about it? Oh, the pressure. You cannot do it. All come to Mazania comes. Often with the land of the land. Sometimes I think often is there. My first house went and I don't know. My first house I do. We are mostly like who said it was ours. Quase só um nemado. Então, viado, só os bebês chupem, nemado. Para tudo bem, você chupa. Ali fala. A velha fala. Você fala. Cadê o gostão? A não me olhou que ele deu. Ele deu passar. Olha para ele ligar. Você quiser. Eu vou na parada. Because I'm touching you. It's really symbolic. One of the officers only sanctified. Hallelujah. Or you deposit the stomach of the eternal promise in the year. Masbalelika. Jehovah. Even to Calais, you will be Shumai.
Asihambe mntanami enzela xa uphendumela umnyama ngathi yonke into benento uthetha xa ngumshuma lolungileyo uthetha yonke into bhala phansi le nto xa seyifikile umuntu akayophawa uze uzosemphawarisha bhale phansi akayophawa uze uzothi umuntu okuncedayo umntawankotiba uzothini uzokwephawalisha. Number 2 uzosigayida uzosikhokhela xa ungakhokhelwa uhamba ebumnyameni eqoqa into bendithetha service yesithathu kwenzele ndishuma lonke le uzogayida is come to bring guidance. Number 3 conviction. I-conviction uzohlwaya apho umandi wohlwaya ngomoya ongcwele uziguqulele uyaconvicta maxana imitshomi lapha andinohlobo lacabe ningafane niyibona nizi-culprit zesoul andawubheka uhleli eqawini ebusuku ufake isuti yakho uphuphela amandi uhleliphi singamagade ehlathi thina amagade ehlathi akusesifake isuti amagade ehlathi thina kodwa umonkele is how to convict us usibetha umangcwele uyesondeliyela ukhona kwambonisa ngenyama kodwa nazithemba hambo Yesu nje uqala nefamily wezweni umangcwele omuntu osondeliyela manikhwele bendawo. Yes, I was amazed ukuthi uYesu wayehamba nabantu ngenyama bangamkholeli hamba ngenyama wathi angafa kodwa umhlaba nabantu abangazange bambona bakholwa kuye balahlile amasiko yebo kanjani umuntu omenzi yesondeliyela Dinaba what he believed in months na 26 years ndishumali yesu ngazange ngibona ngenyama kodwa ngiyamazi umuntu olamenzi yesobhaliyele yena nje kulo madiyange bafuthi ngoba xa ngizozana ngesiphiwo ezenyama kuphela akho nto yachiva manje kodwa xa ndingasedimnquthiwe ngomngcwele I'll be more healthy by my spirit. 3 number 4 indwele uzohlala nani anazima imizimba yenu le iyithembile kawonke 1 Corinthians 3:16 nowapiso yes anazina he has come to indwell uzohlala umuntu mayifika ufika bathatha indawo ahlala ngaphakathi bendishaphe mina uba umuntu le kahle imizimba lethu yenza intembile yakhe thina umoya uhlala ukuthi ngaphakathi akazange uzoba ipower ingaphelela ukuthi Eskom uphela ipower hamba Eskom umuntu uyahlala emntwini ahlala emntwini one by one ajubu ngaphakathi ahlala abantu maye. Number 5 sanctification umuntu uzongcwalisa he has come to sanctify the church uzokwenza amakholwa anyulo uzowahlambulula ezwi lakhe uThixo ngomoya akwenze utshintshe phaqe makazase la yalilunga lasekhaya nje wenze njani all of a sudden niyabona ukubuza kodwa the Holy Spirit ikhona ngabuthi ikhona yena wayilozela ikhona ilendo bathi kwenje I'm a Lord. The Holy Spirit. The Holy Spirit of God. The Holy Spirit. So that you have to join us. Holy Spirit. The Holy Spirit is then goes. Ela nje. Okulonke wasezisamatana awenya. Ayana ngeke bonke ndimubona manje ndiziphiwa ngapha. The Holy Spirit.
And also intercession. He has come to intercede on our behalf. Romans 8, 26 and 27. Sometimes what must we pray for? Yes. Asikwazi uthi ke umango wakhe asithethelele ngezicwine ezingathethekiyo. Umoya ngokwakhe asithini? That verse is deeper than you can ever imagine. Hallelujah. Ayinanto okwenza ncam. Ngezi zinto sike siyancina. This is not what the verse is saying.
infirmities esinazo esisenza singakwazi ukuthetha noThixo uze uzokwenza sure ukuba ikhono uyalincedisa apresent icase yalo ngale ndlela uThixo ube efuna isibhakala ekhameni akho nomnyuzana wathi ubehlulekile umuntu bekhona is come ongathi uzothi kule ndawo sifika khona sibasevelishe kule ndawo singaqualify kule ndawo zakwazi ukuthetha ngafanele i-helps kusho ukuthi mntakamluzane eyona nto enkulu kulo yonke into esendiyithethile is help ikhona liyancediswa lide libe complete until the day of redemption. At the end of the day, He has decided to dwell with us by His Spirit. As we close the conference, He has loved you so much that He sent you the Holy Spirit to direct your life, to shape your life. Pray for yourself, but Lord, do what only you can do in my life through the Holy Spirit until the day of redemption, the day of resurrection. Holy Ghost, help me. Open your mouth and begin to pray.
Yes.